Assalamu alaikum. Kwezi wanama tukufu ikaundu rudunga na wabanu ngamu mroyoni zentosa za Kiislamu hamwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi rijabanu uskwa leo harumamada nzima ikaundu ya rihansi banu do huja rihadisi desina nyiba zima uhusule bunjilio ikaw lipangiwa la fanyiwa uskwa leo haruma mjombeni neza kaulindwa zijezi jiri ishonde sharibe habanu rijeri hadisi desina nyi handani ngamtoso nrudi ni beheze shukra za hangu hosoni mwa wakazi wa humji wa mbeni kinyume neyezi ya Asmani Azadi ni tose wajau noa mahame kinyume neyezi ya Asmani Azadi holi honde migala ikaundo wandiha wakaziziwa wakahanza wasisiwa harma mroadamu uskwa leo wanadamu wao washinda wasubiri watu kubali wanjia harma mgala ikaundu wakaziziwa uskwa leo hauka uskwa leo rindiha rikaya juma huishilia haukaze roho zikana harara holi hondo mpango wapangwa ni bandhi ya hema kuhani wa SRC ya mbeni ili le bunjilio la champion mbae walimenye wao lirihwa le dingo la hoa mbeni lirihwa le dingo la Dr. Karhila ukaondo wamenyo riboshe marahaba warishilia si wananya orlobonze rajuwe mipango yoyonti pia rayamba harimwa zerezo zinu hamande mwanama soba kwa Asmani ikawajibu rijeri wa shukuriye nufahari kawajiu waonesa ya ukambeni ula mji wa amani woti mji wa baya wo mji wa amani hauka ze pieji pia zipangwa valiwa wanadamu ili wajiwatie trublo harmale bunjilio la leo na wanadamu wa wao ili yambwa kambeni wamenyele bunjilio la champion mbae na nakarihila walimenye shabora jabanura zamba zitomoha rishukurie wajau ze ekipu ne machama wa hondo waliwa ni mdwanikiwa ziwiziraru 30 euro no wavaeze triko za CRC ili wende wagonfle le bangwe la mgamiji ike hama wa hondo wandu owandu wao rizamba banu wajau zitomoha owandu wao kwa jakubali ze ekipu izo kazi jakubali abo yo haki na tsenejo kaupeu ekakar jajarabo shelea wanadamu wao marahaba rehimidie Mwenyezi Mungu hoyakaba hambeni ketuamba kazi ambulansi ngazibali yao wanadamu njia mola pitali iyo nde nukta na kufanya muhimu ni boshelewa mji wa mbeni marahaba he imani nku ya hao waone sakawo walimu railimu ya dini raya kistaarabu watu njia harimaze pieji za kaziwa no wananyasi wa mbeni wa CRC
iliyo mji mbeni ujuruhulwa kado ya saa tena shawa stahamili lebunjilio la shamfio mbae labira harma amani abo uwo uzade wa hatu sonti pia kwezi ngamjiuziso mimi binafsi ebanu shamfio mbae waziri vanungu vote wa raisi wa dawla au nguvote wa wakala wa bafu lazima rijiuzise haukazenyi chaguzi hizo zombili hizo zo tofauti waziri wa dawla rais wa dawla uvotewa uwo wanadamu wansi pia wauteshelea harimwe miji ikaonde ni mahala yafanya ubunjilio yo hako wa komori wateshelea hiyo wende wemilie le bunjilio lahe kandida wa hao uvotewa rais wa dawla shamru votewa wakala wa bavu izo zikalanti za uwenyi ndele bavu wilo ndo wafanya oze mitingi za hao shatinde ngazija tinde masiwa kinyume ngari wanao tofauti namna jeleo Dr. Karihila yafanyao ze mitingi za hae harmwe hamahame vatinoka hapara o wandundaye wahenga zija waje wa mdunge iyo tofauti ne mwana nyasi kandida shamfio mbae pisko le bunjilo la mbeni la leo kalijaka wa mbeni kalijaka wa mahame lika parisa emma naramba o parisa hinri dabo yaka hata ngabo wa hambu wa kabala ngabo wa mbajini wa kabala baba kawandu wala harumu mji wa panda humjina mhadi mwana ngabandu wa washili wa kabala ngabandu wa dimani wa kabala ngabandu wa hembude wa kabala mwone bana Junaidi ebanu leo shamfiu emaana kampani yahe itobaki harumweme hama hinri yokalewe hama o walio dingoni mwae yo haki wa mdunge ujambeni harumale bunjilo la yo haki wa mdunge wenda herumbila umnungu demiji pia hokaba nungari voteo wakala wa bavu shaban kartu vote raisi wa dawla le bunjilo la leo litsobira sawa ne la mnungu abo leo mimi ngamtarajamu ukaila deception à 100% wa ikunda irdisibitisha ya ukaya champion mbae ani kati majoritaire harmwe ya mahame pisco ngufanyo apeli wonze ili waje wa gonfle emabunjilio ya hahe vanusi wa mbeni si wa mahame rirambu wa wanadamu wa kabala ngari juwa ule bangwe lila enamne kao lo jaya wa mbeni wao wambeni wangu jazale bangwe lila leori wono tofauti riwono tofauti ukahata wafanya apeli bonze shale bangwe wilo kalijashinda la jaziwa eabo leo mwananyasi mtukufu waziri champion mbaye leo ngujoka ujire maifuba ya ukakwelinge majoritaire harmo ya mahame pisku kaha mahame waja wahamahame waja
abu kwa jajovira harumale bango lila shawa kauladi mwali jaze ndo wa mbeni wao riwono ze plasi namna za separewa kabaja parokaya bahata majilisi omsiri wa jumaula ye baraza ila mruka yiwono ye tribuni wiyo ze taraja zukalansiziwa ze mpado mruka wono mbaba hanu kangabo mpado ho wanadamu abo leo riwonesi we kinyume vanule bunjilio la champion mbae la ladimu ke leo mamambro rambe de bureau exécutif ya he parti ya CRC wala dimu arenge funvu lo bunjilio dzima ndo siku ya buwawe ye kujehahe iyo ndo siku CRC wala dimu arenge funvu shali wena mnarionawe mabunjilio ha vala wao magari harma yenga zija kamili watohuja ili waonese kangwa wana wanu o wanadamu wanu wansiwa mahame abwiri bakisha humsutuni maudu abonge iwonesawu yoka kweli yoka champion nge minoritaire nande lebunjilio la mnungu na lebunjilio la mbeni la leo iwonesa na hiyo wakati lulo unu ngo haruma krizi hoka kweli ngwa tanabahiyo ndauwa ngwa tanabahiyo yoka kweli ye esheki ngiyo ho zitwani hao izo ndizo wapanga wabaha ejumweshe kinu ngari joka ufanya ngari joka ufanya دوك ابونا تفضلي بنكر جنبك بجكا ومبني فكا ومبني shale bangu ya 80% wanruwa lao ngazijani iyo kaitina dutu pisko timambia nika hata wala panda yamba jini no wakayabo wala uziwani wakayabo wale mbajini wakayabo ehambu wakayabo ngabo wadimanira waona ngabo wa washili ngabo wa mbude abo leonga mjoka uchererea mrambie ngamjoka uchererea mrambie ewo shinzi mlonu wonda wu na tafadhali msijemri hadaya ndo kababu yoka shamfiu hajazai mgamiji imgamiji kaijajaya hokaila tindena mna iplasila beka evenement woka mruka shindura mbuwa upando hawa nadamu woka bakaze espasi zila leole bangwe ngarjo subutira mbokaya lika amatie na abuyo nengazicha ndo wajayabo engazicha kamili ndo wajayabo donc natafadhali ekanga babiri yao uchaguzi ujoka harma transparence urumisha ukaye harima
nzia za kidemokrasi ngamlawo yoka shanfi ukana uganye kana uganye izongarengao certitude ekanga zibirawe namna ya nzia za uchaguzi wa ukweli ekanga zibirao sawane zibirao harumwe makati yanu yonti pia enamna Idrisi yafanyao izo zindwaji sheitoma kamtsiniyo kamjarone sa picha loka kweli hamahame nganyiniyo kamjarone sa le picha hilo leo tika ulinda kei hamahame nembeni ndei jawabu mgamiji shanje ka ulinda kanga bafanywa wa apel harmwenga zijawa jembeni pour ça l'objectif yokawaje wa gonfle plus mgamiji na abu hato wa haja kwa jashinda wa gonfle kwa jashindi gonfle hawo nyinyi ngamjipatao aibu yokazila mwambia hato zila mwambia ukazitudungana na zila zitendwa tibasi zenyiso za hanyu wizo mrungu uono ngamanzao mji active she deception mrungu uono hozitwani hanyu iyo ndiyo rakaulinda leo mjeri mrionese mais heureusement Dabo ya kale ori shukuria mbeni watu kubali. Encore une fois wardi wa metewa harma piège. Puisque izo wana de mwanu wapanga ili mbeni leo vakemiro ya damu. Ngari shukura Mwenyezi Mungu mbeni wa wakubali. Waone sa tofauti ukambeni ula mji wa kidemokrasi hamahame yoroba vula kidemokrasi. Haina mwanamwama hamengu jojua ya jitamke iyo haki ya hai shana mrenzi ze kuu pisku ya hamahamengi kozao ye mbeninge kozao izo leoni izo sisi rishukuri yao pisku leo ze roho zatu kazijaka eni mdu haji branche harumwe telefoni pisku rileme wa ubalia wanadamu henda harumwa lapitali rileme wa henda harumwa ze prison enge yo haki rijere shukuriye wa mbeni rishukuriye wa mahame watsukubali wanji harumwe piyeji ikaondo we hansiziwa wakahanza watilwayo hamande ya hele 12 Oktobre 2024 ya prepare wanadamu wao wakautsongeza mjombeni usiswa kafa nondo wanadamu wa serse wakiaswili ndo wa prepare yeku ya hele 12 Oktobre wakaanza leo warudibati damu tena Mwenyezi Mungu harivukisha ngariomba Mwenyezi Mungu harivukishe mbeni titoka fidia haina wakati itisoja vatolwa miro ya damu harumo mjombeni na habu ngarijuwao wajau izo mwa prepare mfumbili le 12 mwa prepare wanrua hanyu waje watie problemu harumo za biro de vote za mbeni
ili bondihe bafanyihe baya ze biro za mbeni zianulewa izo pia ngarijuao yende mane kaunga kabilio ya ukandroti kubali wasede ze pieji za preparewa shamfi una hunde harumanzia za haki karihila na hunde harumanzia za haki shana mrense mipango ya wiji wa voti bayunga iwone sawo zila zambao banu haina usiku nyitima demokrati na abole jimbo la hanyu gamuhezao jimbo loka demokrasi yohandisa banu ndo harima hobulia ila liberte ya mwanadamu ya juwe ya jitamke ya juwe ya chugue ya mwanadamu ikaungu mono mafaka reka uraisi wa daula reka umeri reka ya wakala iraia ya kene ne fursa ya ujuabe kaminga manzo mndu fulani duoni monao mafaka na hizo kamtu respecte abwe demokrasi kamtu jua kamtu rumia yone mana rambaka specialite ya hanyu ndo kanyi upanga zenzi ya zonti pia za ujua mhibe ni chaguzi wajau tishia fundi wangu Muhammad Nuru Abdul Baki haonesa ukai Fatiha ilande ya tolwa Johari nataki Hamas kitif Zourisa mru hamandawe al-Ustad Muhammad Nur mwengoni mwema fundi wa mji wa hatu mwengoni mwema imamu ya mji wa hatu hokango juo kazi owandu watowe Fatiha wakati wa Johari no wakati wataki wala wakana ikibala haukaze roho za hao zikauwanilia yensi zikauwanilia lebavu no mji kabajakaya unafiki homoni hao na habu leugo subutombo kaya ya Fatiha ilande ya tola Johari nataki bahila ne kinyume ya Fatiha ya leo ila tinde ya tolwa Johari tinde ya tolwa taki hoka ilande Fatiha leo ilande sibitishao ye esheki ya champion mbae harmo wakala wa heha mame haukaze roho za hanyu kazitinda hafu nganyina zero hozo mpaka umjombeni ni amame vakemiro ya damu ndongo jazila zosikitisha mrufundi hamandawe mwalimu hamandawe rusta hiyo shobanu za jilabanu ngari kwambia uka valowa bayahaho ebana sharafa na mzee Muhadi Shakiri na Dhakiri na Muhadi Twahiri uja Muhadi Shamfiu zero geza hao kazjakasa waneza hanyu wala wakana roho zandi haza kandra hafu engeka watu wa Fatiha ije kibala tsindanyi okaze roho za hanyu kasindra hafu aboze Fatiha za hanyu kasina paroka kibala donc mimi ngamanjo répète encore une fois leuna mrenti owa mahame waji harmaze mitingi za champion mbaye shale umtike jumo fanya appel
Yengazija pia watodo mdungani ramnungura mbeni babu ngamjipatsa waibu ngamsibitisha wa komori ukale kangala hanyu ngilo tuvu mrengeo mfano wa Karihila ngufanya kampanya ya kamjamona yafanya apel ya mwana nyamzima harmwenga zija shange wayeche ne mamilita wahahe wa mahame ne mamilita wahahe wa mbeni piskungu wanilio wakala wabavu katuvote wa rais wa daula iyo gaone sawo mwanadamu ulo na principe maudu ya joka enda harmo rais wa daula ngujojuo na nya wahengaziwa jawahema siwa wadunge mabunjilo yae shaunu wakala wabavu la hema ame pourquoi le ushamfio mbae ufanya wa appel o wahenga sija pia watudunga tika ufikiri ka cellule de crise yafanyisha jana mbeni ilanga imbuwa une matso izo muhamba razijua razamba banu halafu ya hutuba ya champion mbaye yaifanya usiku leo hutuba ikawo ngaiwonesa mwanadamu ya ulo harma tabiri mwanadamu ulo harma tabiri haukaka batindongo njema harma ule mengunu pia iyo ne programu ya hahe yauka hamahame ngabajuka jao ngabajuka pon ngabajuka tramway ngabajuka tere d'avion ani programu ya tabiri mriala la tabirini ya ona yongrelo to mriala la tabirini ya ona kahaganye loto iyo ne diskuru ya Shafiu waziri usiku leo hata ze hutuba za hao mwehenda mbeni nefu ngamdunga oze diskuru za kayabo uwandu watoze diskuru shamnungu wono ye deception kao ndo waloni yo shakwa tujua wafanyeje kwa tujua wafanyeje ngari asume obo bomze Madi Selemani muhimu kartuda mnu ngari asume werzo rambao donc loka fadziro la jirimbeni leo ikawe makatianu ngwa harmaida ngwa uhamam mru ya fiwane mrumme wanjaidani enemna watapalao ukabanuri jariji pataibu kairi kakartendi arafanya bunjilio rahana burafanya bunjilio yengazi jawajamanu warambulwa ukawansi wa mahame wansi wa mbeni ngwa uharma cellule de crise makati yanu zambao ngwa jila umuo shanga msikitiho hauka ngasina mifumo banu tiwonesa wanama ikau mi wastehi mi wanza ukaba ngarshinda na usiyasa mruje mwana Muhammad Abdulhamad ikawo mina mastehi yangu da minaya ya unanya mruje mwana Saidi Halifa mwanama mwanzani wangu wafanyiwa izo mwanadamu ya tula adimu yafanyiwa harmwe yezinu wandu wasimbushie yezinu wajitolea haina nongozo ntipia ye malibu ya hezi nao waja waofanyilia madharau maziro ya uona haya
juzi Mohamed Abdul Hamadi mrikawo ngarijua mimi ndio subutinzi kubali banaba mzima harimo wandu wa serse ikauye kimabanu harimo zerezo zinu rishindana na eba tino mbavumzi njo subutina beka yepili nzima jumo wandu kawo defende yezinu sans relâche juzi hakutolo hazini hakubadiliwa vatilo mrojina nge hazini katatojuliziwa ya ukabanu ngarufanyia umabadiliho rehensi mrojina yabo shaka uzijua harumazerezo sosio nabo nge hazini ya umadarau ya enda mno ele umruja Mohamed Abdul Hamad ngolindo ufanyi wandongo ndino juma yabo ike kutana bahi ukawanadamu wanu wakwa juli bazema chale ukweli gordu funge msima uimilio wandu wanu harmwe kampanyinu neze kufuru wafanyiliwa ele umru jemwana amasedi halifa yarindwa nziro wajau yatolwe omwono shanoni kulamba hazini ya kaya mngu ya ruma Ilyasa Sedamed ya jaya mtowa hamadarau lewe yalo bomveriju lewe ke leo mndu jasedi hazini lifa de akafanyo vigile wahe meeting ya shamfio mbaye eutoka hazini wa udungu hamadarau leongo jo wafanye leo vigili mwanama mwanzani wangu Saidi Halifa karadhi babala ngabo jimbo la kingazija lambo kaya waziloza hanyubahi arijalia waziloza hanyubahi arijalia ende namna mlio Saidi Halifa bu Mohamed Abdul Hamadi ngamtsingo golelo majankudi kwetwani mrudi mfe macho mkajumote fondo wandu wanu shanga buzani sikitisha de mwana ma Mer Salimu Hasani namna namwona hama ya jibali harmale tengo hilo emna triko hama de mwana mtiti vatinoji respecte yo kayeti kiasi wodo vazi wa mna triko na mna kasketi eba nungo joji respecte ni shamji mvazi wa sare hamando wakati radolo zoa na masinamu haubanu mrendo nyikanyi niskutu ila intabisha wakati kauleo wawrditse na Salma Hasani waharaya ukauke kandida wa hawarmo mer wawrabiha ikarditsena ngoruditsena ujowa wakalenti zehema gunguno ngofariyo unde ndogwendri ngofariyo bu Mohamed Abdul Hamadi unde ndogwendri ngofariyo Saidi Halifa uje unde ndogwendri madarau pia mfanyiliwa mholelo majankudi panisha chungeza ndu watu ama puzo uso zinu haya
na mwone haya banga mripo ushewo si waduzanyu wananyanyira mkubalini ngarono haya izo mareno ni namna mji komporteo ala kuli hali utitamoti ufabo sadi halifa ili ya samwana hao ze kufuru ya urenda ili ya sawasi damet ya shangiri wabo ya urenda nai utojikomea wa maruha ngojo maruhandi bosadi halifa ngojo maruhandi au mrambie mavuna myahundrao ekati ti majito maruvu enge kwezi nga mkazo bano banchoka ujani shukuri ye hamahame no mjiombeni watsukubali watilwa wanjia rumwe piesh zapangiwa ili basihe mro wa damu usikwa leo harumo mjiombeni ne hamahame shukura bo Mungu na tena ngaru shukuri ya ubo Mungu bambeni rilemewa hamahame rilemewa mwana nyasi chamfuo mbaye fanye kampani yao ki hamahame utipare wabonze banya hibu isero haleo iroha mnungu juzi irdijero haleo yenge izo deza za jiros kwa leo harimwa leba vulama hame numjua mbeni rikab jarihimide Mwenyezi Mungu wora tukubali ratilo harumwe pieji rakabana bangari bahizao henda mulapitadi hautimizi uzade uskwa leo uzade na tena uzade nando mfo wa Jean-Marie Le Pen mumjuao mhu wa hubanguzi wa rangi harumwe tsini kinyume ne dini ya Kiislamu kinyume adui waho wajeni hafariki usiku leo hama hamengo shenda na mirandaru uozade watu sonti pia haukamru joiye hifa wandu kwa juskitia lazima wandu wajibiwe hokawi yadui na tena riwono ukahaho mohufa rikahona hale hata johufa donc yabo womwaha wa disandro nanda bwe adui woi Jean-Marie Le Pen ya hafa Mwenyezi Mungu ajujali ema Jean-Marie Le Pen ne ma dictateur hamadaye wamdunge umahawunu ili wole mengu ke harma amani jawanu watikai duniani eni mdujo kanda jale peni narimzihe nasire wona inge izonzo habari raka hanzar zambe banu uskwa leo rimwambia nuka l'année commence bien suite à la mort du fasciste Jean-Marie Le Pen. Marhab.